Cronaca, bandiusu in cantera de Barbusi. Antacappiau i dipendenti de sa cantera de Locci in Barbusi e nantivurà unu camion e un altro macchinario in cappas po circare de sdarrobai unu carro valorisi. Unu comando de bandiusu, 5 o 6 persones, inc'est imbuccau in sa cantera a sa vidada e at accappiau a 15 operaius, fuendisi appustis cun unu camion mannu e un atteru mesu de propriedadi de s'azienda. I bandius appustis ant lassau su camion a sutta de unu ponti de sa via provinziale 2, pagatesu de sa cantera, e si funt fuius cun s'atteru mesu. In su logu funt lompius is carabineis de sa cumpangia de Carbonia e de Casteddu, chi ant cumenzadu sa circa de sis darrobadoris. A parri de sis spriculadores è già seguru chi su cumandu boliat imperare su camion po interrompi sa via e attraccare a unu carro valorisi o calicun'atera faina simili. In totu su territoriu ant concordadu controllus cun impreu de elicotteru puru. Sighi sa protesta dei traballadores in impreu. Custu mengianu in Carbonia unu scanto operaius ci funt appiccaus a sube gravettura de s'apposente su Cunzillu, a rennego e disisperu depiu a sa varta de respustas po parte des istituzionis. Is traballadores difatti s'agatant sena traballu e sena agiudu sozialis po podi assegurai a issos e totu e famiglias issoro una vita dignitosa. Cara, serra su centru de accattu de su masu. Ci dusanti tramudaus e esprude 180 disterraus chi fiant in su centru de primu accattu de su masu, centru chi assaccava su mese ad essi serrau. 28 de issus pediant accattu politicu e dusant arriccius atteras strutturas de accolida in quartu Sant'Aleni e in Caputerra. Sa tramuda s'at a fai tota allonghe su mesi, va intiscide sa prefettura. Sa pro parte dei migranti si s'at a movi intre su segi de Paschixedda. De cantu scieus ai 28 chi ant movi custu mengianu, ant arricciu cun entusiasmu s'idea de andare in atteras localidades, ca in cui ant atteni pro libertadi de s'immovi. Sa serrada de su cara de su masu ndi lompit appustis de annus de polemicas po su logu innui est collocau, propriu a costadu de s'aeroportu. In prus de un'attopu i migrantis ni funt bessius de sa struttura e ant prenu finas is pistas de su scanu, donende istrobu abolitus e passeggerus. Su matessi questori de Casteddu, Filippu Dispensa, aiat allegadu de sa chistione sinnalende s'abisongiu de tramudare all'estru su centru. Aiant pensadu de imperare sa scola de polizia penitenziaria de Muristenis, però appustisi de sa chescia dei sindacaus si fiat cancarau totu. In moidu a su problema dei dipendentes de su consorziu de cooperativas, domus po sa solidariedade, chi at a governare finas a sa capu de Paschixedda su cara de su masu. Duat prus de 40 operadoris sardus in arrisgu, narat su secretariu regionali dei Fainas Públicas CGL, Giorgi Vintus, chi s'occupa de sa dibatta paris a sa Cisla Fisascat. Custu mengianu eus atopiau a sa dirigidura cara de su masu, chi ha fueddadu de sa disponibilidade de su consorziu a impreare is traballadores in serviziu s'usu de Roma e Lazio. Graduatoria provvisoria po apposentu popularis. Su Comunu de Carbonia ha pubblicau sa graduatoria generali po assinnare is apposentu popularis de su bandu 2014-2015. I graduatoria si podint toghiare in salvu pretoriu in linea e in sa pagina dedicada a bandus e concursus in su situ uffiziali de su Comunu e in is uffizius de area ex IACP de Carbonia. Intre 60 disi de sa data de pubblicada, is interessaus podint presentare chescia motivada indirettata a sa commissione tecnica comunali ERP, Ufficio Politicas Possa Domu, in Piazza Roma 1 a Carbonia.